Poglavlje 3. Virtualna stvarnost i uticaj digitalnih medija na dečju percepciju stvarnosti. Virtualna stvarnost, postaje sve prisutnija u našem digitalnom dobu, donoseći sa sobom značajne promjene u načinu na koji deca percipiraju stvarnost. Tehnologija pruža intenzivno iskustvo koje može imati snažan uticaj na dečju psihologiju i razumevanje svijeta oko njih. Jedan od najvažnijih aspekata uticaja virtualne stvarnosti je njen potencijal za stvaranje veoma realističnih simulacija. Deca mogu putovati u različite virtualne svetove, doživjeti avanture, istraživati nepoznate predele i interaktovati sa digitalnim objektima. Ova iskustva mogu biti fascinantna i pružiti im mogućnost da prošire svoje vidike. Međutim, istovremeno, postoji rizik da deca mogu početi da gube razumevanje granica između virtualnog i stvarnog sveta. Produženo izlaganje virtualnoj stvarnosti može dovesti do toga da deca počnu da tretiraju virtualne događaje i iskustva kao jednako stvarne kao i one u fizičkom svetu. Ovo može uticati na njihovu sposobnost da se prilagode stvarnim situacijama i razumiju stvarne posljedice svojih postupaka. Također, treba razmotriti uticaj virtualne stvarnosti na emocionalnu reakciju dece. Iskustva mogu biti veoma emotivno intenzivna, izazivajući snažne emocije poput straha, uzbuđenja ili sreće. Ove emocije mogu biti veoma autentične za decu, ali je važno da deca razumiju da su one izazvane virtualnom simulacijom i da se razlikuju od stvarnih iskustava. U cilju ravnoteže, važno je da deca imaju priliku da dožive stvarne svjetove i da se suoče s realnim izazovima. Fizičko iskustvo i interakcija sa stvarnim objektima i ljudima pružaju dragocjenu perspektivu i razumevanje stvarnosti. Ovo je ključno za njihov razvoj kognitivnih sposobnosti, percepcije prostora i vremena, kao i socijalne interakcije. Roditelji i odgajatelji imaju važnu ulogu u nadzoru i upravljanju korištenjem virtualne stvarnosti kod dece. Postavljanje ograničenja i pružanje smjernica za korištenje tehnologije pomaže deci da razumeju razliku između virtualnog i stvarnog svijeta. Također je važno posticati njihovo kritičko razmišljanje, postavljanje pitanja i promovisati uravnotežen pristup korištenju digitalnih medija. U ovom poglavlju istražit ćemo uticaj virtualne stvarnosti na dečju percepciju stvarnosti i razmotriti kako pravilno upravljati ovom tehnologijom u svrhu zdravog razvoja dece. Proučavanje ovog fenomena pomaže nam da razumijemo kako virtualna stvarnost može biti korisna, ali i da prepoznamo potencijalne izazove s kojima se deca suočavaju. Kroz pravilan nadzor i ravnotežu možemo pružiti deci priliku da iskoriste prednosti virtualne stvarnosti dok istovremeno grade stabilne temelje u stvarnom svetu. Poglavlje 4. Virtualna zajednica je izgradnja socijalnih veza i emocionalna podrška u digitalnom svetu. U digitalnom dobu, virtualna zajednica postaje sve važniji deo života deci. Društvene mreže, online platforme i interaktivne igre omogućavaju deci da se povežu s vršnjacima i drugim ljudima širom svijeta. Ova virtualna zajednica pruža mogućnost izgradnje socijalnih veza i pružanja emocionalne podrške. Deca imaju priliku da se pridruže grupama sa sličnim interesovanjima, da se uključe u diskusije, dele ideje i izraze svoju kreativnost. Ovo može biti posebno korisno za djecu koja se osjećaju izolovano ili imaju teškoća u uspostavljanju socijalnih veza u stvarnom svijetu. Virtualna zajednica može im pružiti osjećaj pripadnosti i podrške. Međutim, važno je biti svjestan potencijalnih rizika koji dolaze s virtualnom zajednicom. Anonimnost i distanca koju pruža online svijet mogu dovesti do lažnih identiteta, zlostavljanja, cyberbullinga i drugih negativnih interakcija. Deca mogu biti izložena nasilju, neprimjerenom sadržaju i manipulacijama. Roditelji i odgajatelji igraju ključnu ulogu u vođenju dece u virtualnoj zajednici. Važno je pružiti deci smjernice o tome kako se ponašati online, kako prepoznati nebezbedne situacije i kako zaštititi svoju privatnost. Razgovori o etici, empatiji i odgovornom ponašanju u virtualnom svijetu trebaju biti dio vaspitnog procesa. Pored toga, treba posticati djecu da održe ravnotežu između virtualnih i stvarnih socijalnih veza. Važno je da imaju priliku da se druže i interaguju s vršnjacima i drugim ljudima u stvarnom svijetu, kako bi razvijali vještine komunikacije, empatije i socijalne interakcije koje su neophodne za uspješan život. Također je važno istaći da kvalitetna virtualna zajednica može pružiti dragocen prostor za učenje i razvoj.
Edukativne platforme, forumi za diskusiju i kreativni projekti mogu podstaći intelektualni rast, razmjenu ideja i razvijanje veština koje su relevantne za digitalno doba. U ovom poglavlju istražit ćemo izgradnju socijalnih veza i emocionalnu podršku u virtualnoj zajednici. Razmotrit ćemo koristi i izazove koje virtualna zajednica može donijeti djeci i pružiti smjernice za odgovorno korištenje digitalnih medija u svrhu socijalne interakcije. Kroz pravilan nadzor, smjernice i otvorenu komunikaciju možemo omogućiti djeci da izgrade pozitivne i zdrave veze u virtualnom svijetu.